Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары, саламатсыздарбы? Туугандар, бүгүн 1-май, Каракол Сары дагы унаа базары менен тааныштырабыз. Биринчи кезектеги биз сиздер менен азыр немет унаалары менен тааныштырабыз. Эми убараланбай, мал түшүмдү толугу менен айыл чарбасына багытталган фермер KG тиркемеси аркылуу сатып. Volkswagen Passat B3 универсал. Жылы 91, объем 2 куб, баасы 175 000 сом, 509 09 11 11 телефон номеринде. Passat B3 универсал. Сиздики байке? Сиздики канча баасы? 120. Канчага бересиңер? Канча тилинде 110. 1.8 би? 2 куб инжектор. Телефон номериңерди айтып коюңуз байке. 700 407. 0700 700 407 телефон номери. Passat B3 седан. Assalamu alaikum. Qancha so'radingiz? 130. Telefon nomeringizni aytib qo'ysiz. 709 68 59 80. 1.8 mono. Injektor ekan. Qancha tilina 130 000 so'm deydi tug'anlar. Jili qaysi aka? Jili 88. Audi S4. Жылы 91, объем 2-3, расход 12-10 дейт. Баасы 220 000 сом. Обмен на япошку. Доплачу дейт. 0999 37 77 79. Телефон номеринде. Ак түстүү S4. Я. Golf тройка. Жылы 94, автомат экен, бензин, объем 1.8 моно, 180 000 сом, 709 07 30 65 телефон. Тугандар, бул жакта дагы бир Golf тройка бар экен. Жылы 93, объем 1.8 165 000 сом, варианттар бар дейт. 708 04 05 84 телефон номери. Volkswagen Venta.
Жылы 92, басы 180 000 сом, 2 куб инжектор. Мен автомат варианттар бар екен, 704 10 16 96 телефон. Audi S4. Жылы 94, объем 2.6, басы 330 000 сом, 709 93 19 92 телефон номеринде. 2.6 S4. Mercedes-Benz 124 kuzov. Жылы 96 22 280 000 сом, 779 19 28 48 телефон номеринде. Audi S4. Жылы 91 2 куб моно 310 000 сом, газ бензин екен, 708 619 999 телефон номер. Жақсы S4 екен. Жақсы ауылда S4 екен туғандар. Салонын тартып көрсетейін десем, машина бекен тілеге. Салонына жақсы екен. Mercedes 124. Так, жылы 89, объем 210 000 сом, 500 470 444 телефон номеринде. $210 000 сом туғандар. Volkswagen V5 седаны туғандар. Жылы 99, объем 1.6, 705 822 665 телефон номерде, басы жазылбаптыр. Mercedes-Benz 124 кузов, старушка. Жылы 88, объем 2 куб. Так, телефон номери 553 73 49 39, басы 230 000 сом. Туғандар, ошентип немис унааларын тартып бүттүк. Кезек эми япошка тартабыз кийинки чыгарылышта. Салып туруңуздар, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.